öz intikam olan Allah'a hamdolsun. Kılıç peygamberi, mücahitlerin komutanı Hazreti Muhammed'e salatu ve selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve afdalus salati ve etemet teslimi ala men bu'ita bis seyfi ila yevmil kıyame. Dicebin jibo biraya kuya Gazze emli bildirin cibyane jibo ku biratiya kuya juvanra hevalti u destek kuya ku em juvanra din zaman emli bildirin hatine jubanda. Geli bina, geli kuşka. Allah Azza ve Celle de ayeti kerimada digellek ciyada cimar bahsa şandına insan bebal dünyaya geldi. İnsan hati şandın serri arde jibara be kuşkur razi beke o dağılı cenneta كجمعنا راضي حاصل كرن جبوت الداخلي وجنة ببن هذا الشعب سبي عردي أنجا كتنا جنة فيك کی جرا ہے بحث کی جرا ہے مصرف کی جرا لازم ہے کدو فیدان جرا لازم ہے خوین رجاندن جرا لازم ہے خدا عز وجل دعایت کریمه دین زمان هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارتك وجه عذاب جهنم خلاص بك نشاني وبدم دبي خدا عز وجل أزوير رياض خلاص يا شآكري جهنم البروخر وتجارتك كارا من برمزنا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تجارة وتجارتك خدا عز وجل لبل ما دخل نشاني مدنة دبي تجارة بشكلك هون إيمان بخدا وبرسول خدا دينه وبالمال وبجانه دريا خدا عز وجل لجنب جهاده جنة أرزان بلاشتني جبل الدنيا شوف أشياء الدنيا تسليم وي أشياء الدنيا كفانية دقدر كم دبر بقيمة دبر وقت کوئی انسان جار کی زبنی شتگری جارا دنیا جوئے بھی میلی جوئے فیکیے ویسنقا عولی بالکناب وان فيكيه قربانية وان ذوق السفاية كل الدنيا كان لبن إنسان جي عاجز دبه أجر فيكي وهيزة مصرف كلفتي وهيزة جنة البتة دابه وجنتك كنا سيئون بني وجنتك خدا عز وجل در حكم تجمرة تقلك آياتنا بسن ويدبه कुछ बेशे से मुमिना राहती हासिल करे खुदा अज़्ज़ा व जल भी ज़ाती अभी जन्नत मुमिना हासिल की लेकिन वक्त को भी जन्नत मुमिना हासिल करिए कुल्फत की शेरदानी अब इंसान को वे जन्नत हक बिकने देखकर वे जन्नत हम हर किसी को देखकर भी अस्साल में जन्नत में وأنزلتك بالجنة جنة وأعطني الخيال كنوي شكلي لكن والله عز وجل آياتي كريمة تجمعت بيجي أتدخلون الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم خير عزام ذكركم بريا وانتشتك وأتي سرع أمتي بريا ويسرع وأولدك من جنته أوان مصيبتك وأتوا سريعا شو قالوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله زرق يا أشوان تعبوا أزيد يا أشوان
işkence çekildin. Cenk cihad kirin. Kavas ve hizmet kirin. Ve kâden vanhat kirin. Van peygambera. O van insane kun van peygambera iman alibun. Bu van ra feryad figan dikirin. Dugan beta Nasrullah. Gelo alikariya Khuda kuma. Gelo Khuda Azza ve Celle mecbik. وارتعدوا أزيد في عشبه بدنا ونبارك خدا عز وجل دبي بريا والمصيبتك وهاتي السري والأمتا والسري ونزل بكل لك من جنته إيوه لحالي خب برسل أم لحالي خب لأم لحالي غصة ابنه أو أن إنسان يكون بالوان بوم بعد تفرجفه تبين وان عن كاسة لخبينا وان ترجعنا قالوا أن تقص بدردي وان دكشت قالوا تقص وان خوي ما يكون الشريطة المسر وان نبينا خد ريشتك السري خداتين السر وان بعقيفة أن تقص بحجور دبن تقص قلبي بدي لهسه Çabas beynu kestir cari melibare. Çabas bişvan hayatın desteği kucara bekura bedikün jibo kalan siyaman. Şerli neşe mehebi. Dua niyati mehebi. Gelo dua niyati mehreji devam dikir. Gelo dilmeşa sibede çek hepsime. Dibiyase kubamejim dergâi khada. Kubamejim camiye هرم وجماعتي لبي إمام لما يشبكم لبي جماعتي نستيقظكم بهم يا ربي تبهوارا براي مدولة دوان شو يحملي خلص بك أبي عزة الشرفة بجهادي تدعي قومي كتنا غصة إليه أبي عزة الشرف بنصيبي مكشي كم حبشمت في شكل حركتك جبينا لبيتي كلمة حركتي بنرن أمد مها ربيع الأول لني مها ربيع الأول مها ولادة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولادة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت كنت أن هركس ولادة يبكي كيف وشتبه محمد غزالي في عالم يهي جاد سال وغيرہ مولودہ پیغمبر علیہ السلام والسلام هذا من خیال خدا درباز کرکوز بحضور پیغمبر علیہ السلام والسلام از حاتم مقابل پیغمبر علیہ السلام والسلام از پیغمبر علیہ السلام والسلام را مخاطب دیگا دویس سال للیبیا لطرابلس جترف إيطاليا قطعان الفرم زن هاتبو كرن بدا حصارة مسلمان لو دست إيطاليا هاتبو قتل كرن زارو كيوان هاتن سرجي كرن عالم وان ايوان عمر مختار دهات دهاتان دن نبيمكو يا رسول الله وقتك الصالح بقرة ولادة أولادهنك إنسانتين جوان رهنك هديات دينين ولادة قدر والتبريد بكين وان هديات بن أوان زارو كيفور يا رسول الله دبي أبان مالك كل بيت دنيا تمام وين نلا يبيتان الهدية تبكر اتصال بقرة ولادة تهتدى يا رسول الله أنجب تشتكي از هدية تبكم خوينا وان شهيد كل طرابلس هاتنا الشهيد كريم مخصدي الشوشكي وين خوينا وانا باك وباقش انجا الله يغلق از هدية تبكم يا رسول الله إيروجي عند لها ربيع الأول بنات لما أكو في خبر عليه الصلاة والسلام تدهاتي دنياي بتملك ولادة ويمك خوش بنجي لبن الدل كيما
جبر غازة محزون بشكستيبه أجي ديار بكر دبالك أم دبين يا رسول الله تم مال الدنيا نلا إلي وأنشترى هدية بكر دبين مع ولادتها كذا تشيك وأنشترى هدية بكر شرى 6 سال بري 10 سال بري محمد غزالي وينا وان شهيدك لليبيا غزتو الشوشكي وتقديمي تذكر هدية تذكر دقاوة شهيد الإنسانك والمسلمانك صف بصف تغازب وان رح حركت بكن بزمان خوي شدستي وان ولي بتستي خوار الهجوم بكن الحمد لله الله عز وجل ترسى مؤمنة جدني كافرات الناقل حتى كأن دبي جنسكي أخذها دبي الصراط المستقيم ده أم الراس من دروس من بهب دورة من بهب نكمل أم خدا عز وجل من تفسير جليوان در نقل نلا الكوير وخمسنا الدنيا يمين هم بشكل واجبين العنجة والله لو هج فكي مسلمان على الترسل أوان دولتي وانكو قويا ودي السلاح يمزنن ودي التانك وطوفانه ودي وشاغانه لبالي وقتكم مسلمان كي نبيدري تجلي چند حد مسلمان نبيدري تنجم هدو نبيدري چوكي وقتكم يقولي كمش ترسا أو زاننكو روح ولي أبنفان مسلمان عجي وقت أهل غزة وقت لشكري يحيى سيئون أمجي لهم بنوان خبات وخزمتي جهادا بكن أمي سلاحي وبكن لهم بنوان جهادا وإعلام بكن جبلي أبي أبان جميني مي كل بيدري برب مرجوني أبان بيدانا خالام نهيني برا تفجونا مي نبسببكو نياري مرمكي وشبه الله عز وجل جمرك بيجي ولا تنازعوا بهنكن تاكشمش نبن فتفشلوا وتذهب ريحكم أجل بهنكن أمن ويكاي ونجهد بالبرجبين لسان بشتي العجل دخل كما يعنيك إنساني كلنا لسرنا لمسلمانا ونزل بشتي العجل بسيط قدام لقر إنجمان كسانا وضع عز وجل أبي جبينا مجروح بتفقرينا جبوبي جبيني لباخو جمرة مكافأة حاضر بك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa onları saracak ateş size de dokunur. Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kalmayanlara selam olsun. Zalimlerin karşısında dik duranlara selam olsun. Mazlumların safında yer alanlara selam olsun. İzzeti kuşananlara selam olsun. Selahaddin Eyyubi ve Abdülhamid Han'ın torunlarına selam olsun. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Değerli basın mensupları, duyarlı halkımız. Gazze'de yaşanan zulüm tüm insanlığın imtihanı olmaya devam etmektedir. Devletler, toplumlar ve bireyler olarak hepimiz bu imtihandan sorumluyuz. Gazze imtihanı istikbal ve istiklalimiz için kritik önem taşımaktadır. Bu imtihanda hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Devletler, toplumlar ve bireyler üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Siyonist işgal rejimi soykırım ve işgal politikalarını Gazze dışında da sürdürmektedir. İşgal rejimi Batı Şeria ve Lübnan'da da sistematik olarak toplu katliamlar yapmakta, yerleşim yerlerini bombalamaktadır. Siyonist rejim yerleşimci adı altında
işgalcilere yeni alanlar açmakta, Filistinlilere ait arazi ve konutları yakıp yağmalamaktadır. Lübnan'da çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcılarla toplu katliam ve suikast girişimleri yapılmaktadır. Lübnan'da yapılan bu saldırı diğer ülkelere tehdit ve gözdağı içermektedir. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika. Bölgesel tehlike ve işgali genişletmenin ayak sesleri olan bu suikast ve saldırıların hedefinde Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri yer almaktadır. Siyonist işgal rejimi ateş çemberini gittikçe genişletmektedir. Siyonistlerin parçala, böl, yut taktikleri boşa çıkartılmalıdır. Siyonist canavarı durduracak somut adımlar atılmazsa yarın çok geç olabilir. Ateş kazanının gittikçe kaynatıldığı bölgesel bir savaşın sinyalleri verilmektedir. Siyonist suikast ve saldırılarını ümmet coğrafyasında yaygınlaştırılan Siyonistler Mescid-i Aksa'yı imha ve işgal hedeflerini gizleme ihtiyacı bile duymamaktadır. Türkiye, İran, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak başta olmak üzere tüm İslam ülkeleri işgal rejiminin bölgesel hesaplarını bozmalıdır. Siyonistlerin bölge ülkelerine yönelik üstünlük psikolojisi ve taktikleri yerle bir edilmelidir. Ahlaksızca yürütülen hiçbir kural kaide tanımadan Siyonist şer cephesinin psikolojik, ekonomik, teknolojik, askeri ve siyasi hamleleri boşa çıkartılmalıdır. Siyonist rejim ve hamisi ABD yapılan ateşkes müzakerelerinde işgali kalıcı hale getirme planları yapmakta ve oyalama taktiği uygulamaktadır. Siyonist ve işbirlikçilerin bu diplomatik hile ve tuzaklarına karşı tüm Müslümanlar uyanık ve basiretli olmalıdır. Yönetim ve yetkiyi ellerinde tutan idareciler Siyonist şer ittifakının bu habis planlarına alet olmamalıdır. Büyük şeytan katil Amerika. Büyük şeytan katil Amerika. Büyük şeytan katil Amerika. Büyük şeytan katil Amerika. Siyonist zulmün esaretine karşı özgürlük meşalesini yakmalıyız. Geleceğimiz ve ahiretimiz için Gazze'nin yanında yer almalıyız. Gazze'de 2 milyon halk abluka altında her türlü zulmü görmektedir. Okullar, hastaneler, camiler, kamu binaları ve sivil yerleşim yerleri yerle bir edildi. Bir halk açlık, ilaçsızlık, susuzlukla yok edilmek istenmektedir. Mazlum Gazze halkının gözü kulağı bizden gelecek olan maddi ve manevi yardımlara kilitlenmiş olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Zulme karşı omuz omuza. Zulme karşı omuz omuza. Zulme karşı omuz omuza. Zulme karşı omuz omuza. Mazlumların yanında yer alarak bu zulme dur demeliyiz. Gazze'de yaşananlar Gazze ile sınırlı kalmayacaktır. Bölgesel ateş çemberi gittikçe yayılıyor. Bu ateş bir gün kapımıza kadar dayanacaktır. Buna karşı şimdiden önlem alınmazsa yarın çok geç olabilir. Zalimlere sessiz kalmak, zalimlerin zulmünü onaylamak anlamına gelecektir. Zalimlere meyil etmek, onların saracak ateşin bizlere de dokunması anlamına gelecektir. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Dünyanın özgür halklarından ve vicdan sahibi devlet liderlerinden talebimiz şudur: Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz.
Üçüncü ülkeler üzerinden Siyonist işgal rejimine petrol sevkiyatı başta olmak üzere ticaretin her türlüsünden vazgeçiniz. Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de soykırımın durdurulması için çaba sarf eden devletlerin ve uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlanması yönündeki şartlarına destek veriniz. Uluslararası kararlar neticesinde Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için Siyonist Şer İttifakı'na karşı baskı yapılmasını talep ediyoruz. Hüdapar'ın Gazze'de soykırımına karışmış olan Siyonist çifte vatandaşların yargılanması, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, Siyonist soykırımcıların vatandaşlıktan çıkarılması, mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili meclise sunmuş olduğu kanun teklifini destekliyoruz. Hüdapar'ın Siyonist katillere yönelik kanun teklifinin yasallaşması için tüm siyasi partilerden ve vicdan sahibi vekillerden insani sorumluluk almaları çağrısında bulunuyoruz. Siyonist işgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz. Her yer Gazze, her yer direniş. 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 Gazze'nin kahraman halkına, izzeti kuşanan liderlerine, Siyonist işgale direnen mücahitlere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah